Tah pas sambil kopi atuh sambil ngopi atuh euy ngopi. Ngopi di si warung si ibu. Si ibu ngagendong ieu tuh sapa bedan tah. Jual ka Padang Bu eta teh Bu. Jauh-jauh teuing cek si ibu teh ka Padang. Keur lauk. Ka Padang laku loh Bu nu kitu. Lah Bu, ya ibu si ibu nih si ibu nu gaduh warung. Jadi mau kalau Anda mau ke Haruman Jingga jangan lupa mampir di sini nih tuh tempatnya nih enak. Lesehan bisa, cuma nggak boleh bawa nasi. Di sini udah tersedia lotek. Nasinya ada. Ya Bu ya. Ini tempat manggalaban nih di sini nih. Warung si ibu neng enak banget di sini tuh sebenarnya menikmati hidup. Ini ada Garut Kaler, YouTuber sukses Bang Garut Kaler. Assalamualaikum Bang. Alhamdulillah bisa ketemu ya di sini, bisa ini. Gimana Bang perkembangan per-YouTuban Bang? Oh lagi naik daun. Amin amin. Ya pasti semangat. Nah, biasa tuh Bang Nyanyang. Dimana ada konten apa pasti ada Bang Nyanyang. Disuruh terjun ke YouTube nggak